Mana yacu, mwami wacu, kuva kera wahoze urubutoro bwacu n'ubu uracyari bwo kandi uzakomeza kubako. Kuva kera waremye umuntu wifuza ko muzabana nawe igihe cyose iteka ryose. Umuntu wamuremye ari muzima, umuntu wamuremye ari mwiza, umuntu wamuremye nta nenga afite. Icyaha cyatumye umuntu atandukanywa nawe, bituma n'ubugingo ndetse butandukana n'umubiri. Muri iki gitondo turi ku itegeko ryawe wategetse, ni wowe wenyine wabyivugiye n'akanwa kawe ko niba icyaha kituganje kizadutera urupfu. Duteranijwe twese aha ngaha no gutandukana k'ubugingo n'umubiri w'uyu mama. Abahagaze aha ngaha bose ni abamushamikiyeho, haba ku mubiri haba no ku mwuka. Ni ibihe bidukomereye, ni ibihe bitatworoheye, biragoye cyane umubyeyi gutandukana n'abana be n'abavandimwe n'inshuti. Imaniza Imaniza twiyegereza, iza twiyegereza. Haleluya. Imaniza twiyegereza, iza twiyegereza. Iza twiyegereza, izavuga urakaze mwana wakoze neza. Ibitsitaro mu rugo, izavuga urakaze mwana wakoze. Amina. Ibitsitaro mu rugo, ayo Imaniza twiyegereza, iza twiyegereza, ukuriza twiyegereza. Izavuga urakaze mwana wakoze neza. Ibitsitaro mu rugo, Imaniza twiyegereza, iza twiyegereza, ukuriza twiyegereza. Izavuga urakaze mwana wakoze neza. Ariwe ibitsitaro mu rugo, Imaniza twiyegereza, iza twiyegereza, ukuriza twiyegereza. Izavuga urakaze wakoze neza. Ibitsitaro mu rugo, ibitsitaro Imaniza twiyegereza, iza twiyegereza, ukuriza twiyegereza. Izavuga Zaburi ya 90:12 haravuze ngo utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Amen. Dushima Imana ukomeza kubivuga gutyo, ntabwo ari uko tuyobewe ibyabaye. Baranabivuze nabo twari kumwe bushize mu materaniro. Undi gushima Imana n'igikorwa cyo gushimira Imana ibyo yakoze, kubera ko nta bundi buryo twokora tunayiragiza n'ibiri imbere. Rero umuryango wa bene data basizwe n'umubyeyi twongeye kubaha pole, turavuga mu mwihangane n'Imana ibahumuje, kandi tunabakira muri ino teraniro. Nakiriye abantu bose, abakristo bose, abantu batabaye bavuye hirya no hino mu turere twa Nairobi, ndashobora wenda kuvuga kubera ko ahantu hose waturutse, kubera ko uturere twari tuzi ko dutuyemo bene wacu, hari n'abandi bagiye bakiretinga utundi turere, so kutuvuga bishobora kuncanga. Ariko umuntu wese uzi ko yatabaye uri hano wazanwe na kino kibazo,
turabakiriye, Imana ibahumugisha. Amen. Turi kumwe n'abashumba rero, ni nabo ba nyiri uno muhango cyane. Hari abashumba, ndabona hariho ba Bishop John na Bishop Simon, hariho n'abarevera benshi, hariho n'abapastori, n'abavugabutumwa n'abadiyakoni, kubera ko nibo bakora ibintu byinshi abadiyakoni, kugira ngo ibi bitegurwe baba babigizemo uruhare. Rero bashumba mwese uhereye ku ba Bishop n'abakiriye, Imana ibahumugisha. Amen. Ngaho mutamwikiriza. Amen. Imana ibahumugisha mwese, abantu bose bari ku buhanga bw'ivyuma, abantu bose bari hano mu zubahiro byanyu, Imana yo mw'ijuru ibahumugisha. Nosoma mlango wa 15 na mstari wa 20, hapo ndipo ninasoma. haravuze ngo ariko noneho Kristo yarazutse, niwe mugarura wasinziriye. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Ariko noneho Kristo yarazutse, Basi Kristo amefufuka, niwe mugarura wasinziriye. ndiyo malimbuko ya waliolala. Dutangize duhampore umuryango wa Mugunga wagize ibyago ndetse n'uwa byinshi. Tunasema poleni kwa familia ya Mugunga hadi na pamoja na familia N'itorero ryacu ryabuze umubyeyi. kanisa lote la Assemblies of God. Imana mw'ijuru bahumurize kandi Imana Nyinyi ibakomeze wote cyane. tunasema poleni. Burya guhumuriza umukristo biza byoroha Kweli cyane. kufariji Mkristo ni mambo rahisi. Kiza kigora no guhumuriza umupagano utarakijijwe. Kinachokuwa na ngumu ni kufariji mpagani ambaye hajaokoka. Kubera kuko umukristo arasanga mwihumure. Kwa sababu Mkristo ana faraja ndani yake. Andi azi ko byose bishoboka. Anajua yote yawezekana. Azi kuko ariho. Anajua yu hai. Azi kuko ari igihe cyo kubaho. Na anajua na anaweza kaishi. Hari igihe cyo gupfa. Kuna muda wa kufariki. Kandi azi ko atazabaho iteka. Na anajua hata ishi milele. Hanyuma akagira kandi karusho. Na kuna neno lingine. Yizera kuko nyuma y'ubugingo. Anaamini badala ya maisha haya. Nyuma y'ubuzima. Baada ya maisha haya tunaenda buzima kandi buzima bw'iteka. Maisha mengine atakuwa ndani yake. Imana mw'ijuru himbazwe cyane. Mungu asifiwe sana. Somye amagambo y'Imana. Tumesoma mambo ya Mungu. Avuze neza cyane. Biblia inasema vizuri sana. Na magambo Paulo yanditse umukozi w'Imana. Ni mambo Paulo ameandika mtumishi wa Mungu. Kandi ayandikira aba itorero ry'i Korinto. Tena akawaandikia wa Korinto. Nyuma yaho yaramaze guhabwa amakuru, alipata habari barumwe bende data Kirowe na intumwa z'itorero. Walikuwa Kirowe na wengine wote katika bamuzaniye amakuru ngo yari yarabaye Korinto. Walimletea habari ambazo zimekumba Korinto. Harimo ijambo tugiye kuganiraho buke kuna neno hili ndilo tutagusia ufufuo. Jambo rya mbere ngo hari nk'amacakubiri mu itorero. Matengano katika kanisa. Kandi ngo bamwe bazava ngo naba Kefa. Mmoja walisema ni watu wa Kefa. Bandi ngo bakava ngo naba Paulo. Wengine wanasema ni wa Paul. Bandi ngo naba Kristo. Wengine wakasema ni watu wa Kristo. Bamubwira amakuru ko itorero ry'Imana ryabaye mu macakubiri. Akamwambia jinsi furugu zimeingia katika kanisa. Kandi teki iyo nsomye iki gitabo. Na mara ninaposoma kitabu hiki. Nasanga gifite ishusho y'itorero rya none. Nakuta lina sura ya kanisa la leo. Hanyuma Paulo amaze kumenya amakuru. Paulo aliposikia habari hizo. Arabandikira arabwira ngo. Asa akaandika waraka huu. Aravuga ngo se ninde wafiriye. Akasema nani wafia. Aravuga ngo se Imana ishimwe kuko muri mwebwe tabatije benshi. Akasema asifiwe Bwana kwa sababu sikuwabatiza wengi. Avuga imiryango mike yabatije. Akasema familia ndogo alizozibatiza. Amaze kuivuga aliposema aravuga ngo nyamara akasema la mukubera kuko aravuga ngo abo bose ntawapfiri. Akasema hawa wote hakuna aliyewafia. Arivuga ubwiye Paulo. Akajigusia yeye mwenyewe. Aravuga ngo jewe Paulo. Akasema mimi Paul. Ngo nashize urufatiro nk'umwubakisha mukuru. Mimi nilivuka msingi kama mfundi ngo yakubaka. Kila mtu anaweza jenga. Aravuga ngo ariko umuntu niyubaka. Lakini mtu akijenga yirinde. Ajiadhari. Ngo niba yubakisha amabuye y'agaciro. Kama anajenga kwa mawe ya cyangwa zahabu. Ama dhahabu. Cyangwa ngo ifeza. Ama fedha. Ngo cyangwa ibiti. Ama cyangwa ibyatsi. Ama majani. Cyangwa ibikenyeri. Ama mambo ya siri. Ariko aravuga ngo umurimo uzagira urugero rw'umurimo. Akasema kiwango ya kazi ngo uzaba ngo ari umuriro. Itakuwa ni moto. Imirimo yawe ngo nisha. Kazi zako zikiteketea. Kumeza kwa kundi kizagusubira. Basi utaokoka kama soluye zilizobakia. Kandi imirimo yawe nidasha. Na kazi zako zisipougua uzayihembera. Wewe utabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Agaza kuri kice 15 kusia kwa namba hii avuga ngo amagambo y'umuzuko. Akasema mambo ya ufufuo. Yavuze ngo yuzana hawe kumenya. Akasema yale nilipeana kujua. Ndarabwira yuzana habwiye ke. Ni yale niliwaambia kitabu. Aba ngo kuko Kristo yapfuye akazuka. Kwa sababu Kristo amekufa na kufufuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kandi ngo amaze kuzuka. Alipofufuka afuka abahamya babonye umuzuko. Akasema wale walishuhudia ufufuo wake. Avuga ngo abantu ku giti cyabo. Akasema watu kibinafsi. Avuga n'itsinda ry'abantu. Akasema na watu wengine. Aravuga ngo akasema hivi. Ngo amurabo. Akasema miongoni mwa hao. Hari data Kefa. Kuna ndugu yetu Kefa. Aliwe Petero. Ayeye ni Petero. Yaramubonye. Alimuona. Nyuma maze kumubona. Basi Petero alimuona. Nasema ni ntumwa 12 zaramuona. Na mitume 12
wawili simaze kumubona nao wakamuona avuga ngo n'abandi basaga 500 sema na wengine zaidi ya 500 ngo baramubona nao wakamuona aravuga ngo nyuma yago akasema baada ya hao n'izindi ntumwa zose mitume zaramubona wengine wamemuona nanone nyuma yago akasema nyuma ya na Yakobo na yaramubona Yakobo alimuona na nyuma Yakobo nyuma ya Yakobo ngo naje nyiyereka nk'umwana w'icye binafsi akazirika abo ni abahamya babonye Yesu azuka hao ni mashujaa walimuona ayo Yesu makuru tuzatuvuga sema habari tunazoziongelea amakuru y'impimbano ni habari ambazo usomye hatukusikia ku murongo sasa w'19 katika mlango wa 9 igice cya 15 yavuze ijambo rikomeye cyane akasema neno la muhimu yavuze ngo niba muri ubuzima akasema katika maisha haya baribwo twiringiye Kristo kama gusa tunamuimani Kristo ngo tuba duhindutse aho kugirirwa impuhwe kuruta abandi bose sisi tunaweza kupata poleni kama ururimi rwacu ruza ruripfuza lugha yote yetu haiongea vizuri ariko mu zindi ndimi lakini katika lugha zingine zisobanura zinatoa tafsiri bivuga ngo niba ikasema kama Yesu tumwiringiye gusa muri ubu buzima Yesu tukimtumaini katika maisha haya tudafite ibyiringiro kuko nyuma hari ubundi buzima na hatuna matumaini ya maisha mengine tutiringiye ko nyuma yo gupfa Yesu hari ubundi hatuna buzima matumaini ya kwamba baada ya kifo kuna maisha tuba mengine duhindutse aho kugirirwa impuhwe ni lazima tupewe pole kama watu wengine. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Haleluya. Muri umwanya mubero Katika wakati huu ndavuga agaciro bukeya nitasema thamani kumuzuko wa Yesu, ya ufufuo wa Yesu, imbaraga z'umuzuko wa Yesu, nguvu za ufufuo wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Aravuga ngo akasema ya kwamba ngo niba Kristo atarazuka, kama Kristo hajafufuka, kwizera kwa imani yetu hashingiro haina msingi wowote. Barasifiwe. Amen. Niba Kristo atarazuka, kama Kristo hakufufuka, ngo kuko bamwe Bakorinto kama vile Wakorinto ngo bagaze bigishaka ngo nta muzuko, wakasema hakuna ufufuo. aravuga ngo niba nigute bamwe bavuga muri kimwe bavuga kuko Yesu atazuka, akasema ni namna gani mnaongea kwamba Yesu atazuka kuko bera batazazuka? Kwa nini mnasema watakatifu hawatafufuka? Aravuga ngo Bwana asifiwe sana. Haleluya. Niba Kristo atarazuka, kama Kristo hajafufuka, ubutumwa twigisha injili tunayoitangaza, kwizera kwacu, imani yetu hashingiro haina msingi wowote. ishingiro ryo kwizera, kwa sababu msingi wa imani, ishingiro ryo kwizera, msingi wa imani, ifundo ryo kwizera, jina la imani, imbaraga zo nguvu kwizera za imani, n'umuzuko Yesu, ufufuo wa Yesu Kristo. tutatumye Paulo yavuze Iyo maana Paulo ava nyamara Kristo yazuka, akasema Kristo amefufuka. niwe muganura w'abasumviriye, Yeye malimbuko ya wanasura mu bazuka, wale walifufuka. kama kuna mazao ya kwanza, Harumu yaani kuna mazao ya pili, hari ni mtu Yesu yazuka, kama Kristo na amefufuka. wewe wategereje Wale kuzuka. waliolala wanatamani Atawaandikia Wathesalonike kuko umwami umeze, akasema kwa maana Bwana atashuka kandi na marayika w'Imana, parapanda ya Mungu na malaika igipanda y'Imana ukomeye, parapanda la malaika uko bapfuye wale walilolala nibo usingizi bazabanza ndio kuzuka. watafufuliwa wa Barimo kwanza. na mwene data Walio pamoja na dada udusize yetu uyu munsi wa none, yeye tunamwaga sisi, tuyigiye ko tuna azazuka, matumaini ya kwamba ahubwo natwe bazaba bakiriho, na sisi ngo tutakuwa duhindurwe tujye gusa nawe. tutakabirishwa na kumbuka Avuga amagambo meza, akasema mambo mazuri, nuko tuzabana n'umwe akasema tutakuwa iminsi yose, sote. hanyuma ngo muzamuranisha imibabaro. Basi farijiani Mbwira n'aya magambo, mwambie maneno haya. kugira ngo mwihangane. Basi semeni pole. Tegereje umuzuko, Basi tunangoja amagambo ufufuo. ndayizera, Ndio mambo haya mimi saba ninaamini. kuzavuga nayo, Hizi sizo historiki. ndayizera, Mimi ninaamini mambo haya. ndayizera, Ninaamini mambo haya. ndayizera, Mambo haya kuko ninayaamini. nyuma y'ubuzima, nyuma y'ubuzima, Nyuma ya maisha haya hariho ubundi buzima. tutakuwa na maisha mengi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Basi w'Imana Mose Bono yaravuze, Yesu ni mtumishi wa Mungu. aravuga don't die when you are old, Akasema usikufe kama umezeheka. aravuga ngo ntugapfe uko ushaje, usikufe kama miaka ntugapfe inaenda. kuko uri mutoya, Unaweza kufunga hali kidogo. ntukavuge kwa kundi ngo wakenyutse, Ukasema umekufa fariki kidogo. wakenyutse. Unakufa kidogo. Avuga ijambo rimwe gusa, Akasema neno moja. aravuga ngo uzapfura imfuti, Akasema ukufe warividuye. umejitoa mambo yote. Pastor abaza kuvuga ijambo ryiza nkunda, Pastor amezungumza neno la umwanditsi w'uzakozwe n'itumwa, mwandishi wa kitabu cha aravuga ngo Dawudi amaze gukora ubusa, Akasema Daudi alipofanya ngo mu gihe ciwe katika wakati wake asinzira. Allah. Urakora iki mbwe cyawe? Unafanya nini katika Tuzahoraho. wakati wako? Hautaishi milele. Tuzahoraho. Hautaishi milele. Ngo wakoze ikaramu y'igiti, ikaramu y'igiti pensi, Mtu alifanya kalamu hii ya pensi. yibye amagambo agera kuri atanu, Alisema mambo matatu. ariko wenda ndavuga abiri gusa.
Tani kusema mama wewe. Yaravuze ngo noneho nubwo uri mwiza. Akasema ingalawa wewe ni mzuri. Nubwo uri mwiza. Ingalawa wewe ni mzuri. Nubwo uri mwiza. Wewe ni mzuri. Ariko kwandika. Lakini kuandika Uzasaba ko wagukoresha. ni lazima utumikishe. Avuga ijambo rya kabiri. Sema neno la pili. Aravuga ngo nubwo nanone imeze gutyo. Ingalawa iko hivyo. Aishiraho urwembe taye kreyo. Akasema taye kreyo bazaguconga ni lazima wakutengeneza ko kwandika bazaguconga. Kusudi uandike neza watengeneza. Mukristo kugira ngo abene neza. Ili aishe vizuri. Acyare neza. Ili agomba kunya mu ibabaro. Ni lazima tupitishe katika data baje. Hii tumbayo tunaishi. Hapa machungu. Mwani somo nyabwenge yaravuze. Hapa mmoja. Hapa ngone la souffrance. Akasema matatizo. Ngo c'est la terre fertile. Ni udongo ambao una nguvu sana. Ngo là où Dieu plante. Wakati mahali Mungu amepanda. Vrai chrétien. Watakatifu wazuri. Uimibabaro. Matatizo. Agahinda. Matatizo. N'ubutaka ufite imboreya. Udongo ambao unaomba. Imana izitera umukristo. Bwana amepanda. Naho umukristo azakira neza. Ni hawa Wakristo wanaomba. Mtu mwingine kasema. Haleluya kwa ni majaribu. Akaraba ngo hashime. Misa musafiri mwendo. Mfashe umukristo mururu rugera. Bwana safira. Kamere. Yego. Mushika. Farijikani na mujimari. Bwana Yesu Kristo amefufuka. Ni mfalme. Tunamutegereje. Tunamngojea. Makuru. Si habari. Sa makuru. Sizo habari. Sa makuru. Si habari. Sa makuru. Si habari. Si vipindi. Si habari. Sasa sumongo abantu bafanga sasa abantu. Sudi mufariji. Oya. Aya makuru ahari. Hizi habari tunayaamini. Kristo Yesu amefufuka. Hadi ni waweze. Yeye ndiye mtambulizi. Sisi tutakurikiao. Nasi tutamfuata. Bwana amesema. Andikia wanga barama. Andikia ngo niba umwuka w'Yesu Yesu tutamuri nenge. Ngo mwize kuko. Amini ya Yesu nangu. wala waliona. Umwuka wose Yesu wa muri wewe. Je, roho aliyemfufua Yesu wa muri wewe koko. Roho aliyemfufua si magambo. Si maneno. Wene data mpumuri. Ndugu poleni. Umwuka w'Imana wari muri uyu nguyu wagiye Nyamaongo. Roho wa Mungu alikuwa katika dada yetu. Umwuka w'Imana roho wa Mungu aliye ndani yake ndiye atakaye. Yohana arandika aravuga ngo akaandika akasema wabapfumu wale wamekufa wamesikia neno la Mungu ni hawa tikisikia watakuwa wahai. Nani amen. Haleluya. Haleluya. Imani choyo. Haleluya. 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 Bwana sifiwe. Haleluya. 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 Sasa amenakiri. Amungo. Akasema kwa amungo ufu. Akasema kifo. Ngo azarumira bungu. Ataimeza. Kandi ngo iteka ryose. Tena milele. Hanyuma baada azahanagura amarira. Atapanguza machozi. Kwa macho yetu. Ariko musungira amasiko ye. Siku hiyo ninaanza umutima wanje nguzwe n'urukumbu. Alisema moyo wangu na shauku. Nina shauku ya kuzahanagura atapanguza machozi kwa abavyeyi n'abana babo. Wase wa mama na watoto na wale waliotenda. Bazongera kuonana. Wataonana mara moja. Hawataongeza kuatana milele. Kwiza yo magambo. Tuamini mambo haya. Yango mukomere. Ndugu farijikeni. Ihangane. Farijikeni. Kumunsi umwe. Siku moja. Mwami Yesu. Bwana Yesu. Azaza n'uyu nguyu. Ataleta dada yetu. Tumuona. Tumuone. Maria yacu twarize. Maria tulimba azashira. Ulizo kushibishana nizo navuga ngo. Mwimbaji wa nyimbo za kusifu. Ni wampa Imana nyirangiza. Akasema kazi ulizonifanya. Utahamagara amazina yawe. Utangalia majina yako. Kitabu cy'ubugingo. Katika kitabu cha uzima. Zikozo vyose. Nami nitasikia jina lako. Kandi zitaba. Nami nitaitika. Kiboyi kinabashe. Kile kinachoshikila shida. Kikura mu kitabu cy'ubugingo. Ni kwa sababu watu wanatoka katika kitabu cha uzima. Cy'ubugingo. Mugume amazina yanyu yandike. Acha majina yenu yaendelee kwa Musa tutegereje Musa azahamagara amazina. Wakiita majina. Tuzuyumva kandi twayita. Jambo ry'Imana ribagara. Amen. Happy
impamvu yo kugushimira uturiye indirimbo y'amashimwe Mana muko bimeze bityo uri mana Mana kukuba uyo kukushimira Mana muko bimeze kumberi mana Dacha fitima uyo kukushimira Dekane abari inyuma muze mutambuke saba bari inyuma mutambuke twihute abashumba ni muze abashumba Malaika arawu
Tubanguke, tubanguke. Kamuseze, kamuseze. Sawa. Ufite isuzumiro ukazazurwa ufite ubwiza wiga utagira inenge ukazazurwa ufite imbaraga amen. Jogoti Amosi nyina yitwaga Nyiraruhimbi Pauline. Nyakwigendera yavutse tariki 15 kwezi kwa gatatu 1974 mu Minembwe aho bita ku Runundu. Nyakwigendera nanone yashatswe mu mwaka w'1992 yashakanye n'uwitwaga Musafiri Kimararungu Ntambara, babyarana abana bane bose b'abahungu. Muri abo bana bane umwe yaramubanjirije, hanyuma umutware we nawe aza kwitaba Imana mu mwaka w'2000. Muri abo bana batatu basigaye umwe yara asize amushingiye ubuzima bwa Kristo. Nyakwigendera yabatijwe mu mwaka w'1989 mu itorero rya Wikemse Park Mirimba. Muri iryo torero yakomereje umurimo w'uburirimbyi, nyuma baje kwimukira ahitwa mu Gatanga mu Ihuha. Mu itorero nanone rya Sepake aho yakomereje umurimo w'uburirimbyi,
aza kugirirwa icyizere cyo kuba umubitsi w'ikigega cya korali. Muri iyo mirimo yakoreye muri iryo torero rya CEPAC yatangaga icya 10 amaturo, ndetse yagiraga n'impano yo gufasha abatishoboye, kandi yakundaga abantu bose atarobanuye. Yarazi kubana n'abantu bose amahoro. Mu mwaka w'ibihumbi 2007 yaje kwimukira nanone mu gihugu cy'u Rwanda, aho naho yahakomereje umurimo w'Imana mu rusengero rwitwa Blessing Nyabiheke. Mu mwaka wa 2017 yimukiye muri iki gihugu cya Kenya, nanone kuko yakundaga gukorera Imana, aza mu itorero rya Rock Ensemble kugeza uyu munsi atabarutse. Ubuzima usanzwe, nyakwigendera yize amashuri abanza, ubundi kandi yari umuhinzi mworozi wabigize umwuga. Yitaga ku rugo rwe ntirwigeze rusonza. Yafashije umuryango yashatswemo ndetse n'uwo yavukagamo. Amaze gupfakara yafashe inshingano ze, nanone bityo afata n'iz'umutware we. Yareze abana neza, arabigisha, ndetse yarageze ku rwego rwo kubashingira afatikanije n'umuryango. Ibyo bintu yabikoranye ubwitonzi, ubushishozi n'ubwenge ndetse n'ubutwari bikomeye. Yatoje abana be kubana n'abantu neza, kubaha, gukora ndetse no gusenga. Ikindi yatoje abana be, yabigishije kwishakamo ibisubizo ndetse no kuba abanyesuku no gukundana, ubundi kandi no gukunda umuryango. Dusoza yahuye n'ibibazo byinshi, abasha kubyihanganira mu ibanga, mu mutuzo no mu butwari. Habaye kuwa gatanu tariki 19 ukwezi kwa 2 2021 nibwo yitabye Imana azize impanuka y'imodoka, atabarutse afite imyaka 47. Igendere abawe tuzakwibagirwa, nyakwigendera tumwifurije umuzuko wabera. Reka mbasabe muhaguruke tumwibuke umunota umwe. Murakoze cyane. Kadusabe Kagame. Ndashaka gushima mu buryo nka bubiri. Umuntu, ubuzima bw'umuntu bugizwe n'ibice, nemera ko bigizwe, ubuzima bw'umuntu bugizwe n'ibice bine. Igice cya mbere ni igihe uri mu nda uvutse kugeza ku myaka 15. Rero umuntu uvutse kugeza ku myaka 15 ni ukuvuga ngo akenshi ubuzima buba bugengwa n'ababyeyi. Ni ukuvuga ngo uba uri muri ya myaka udashobora kwihitiramo ikintu cyose ushaka, ugihitirwamo n'ababyeyi. Rero muri icyo cyiciro shima Imana kuko umukecuru atadusize turi imfubyi, kuko yapfakaye kera, ariko ahitamo kuturera. Twari benshi cyane, ariko yabaye intwari, ntiyadusiga ngo twandagare cyangwa se ngo tubeho nabi. Umukecuru yiyemeje kuturera. Icyiciro gikurikiyeho ni kuva ku myaka 15 kugeza kuri 25. Rero kuva ku myaka 15 kugeza kuri 25 nicyo cyiciro kigoye cyane, kuko niho umuntu azaba umugabo cyangwa se akaba gito. Ni ukuvuga ngo muri iyo myaka niho umuntu aba amenye
niho haba hari ibintu byo kumushuka byinshi, ni imyaka mibi cyane. Rero muri iyo myaka mukecuru yashizemo imbaraga nyinshi, yabaye intwari, kubera ko muri twebwe nta musinzi urimo, nta mwibyi urimo, twese nta kibazo, turi abakirisitu yadutoje Imana. Rero icyiciro cya gatatu ni kuva ku myaka 25 kugeza kuri 35. Aho ngaho subiye inyuma ku cyiciro cyo kuva ku myaka 15 cyo kugeza kuri 25, ni igihe umuntu aba afite inzozi nyinshi. Hari ababa bafite inzozi zo kuzaba perezida, hari ababa bafite inzozi zo kuzaba abashoramari, hari ababa bafite inzozi zo kuzaba abacuranzi. Niyo mpamvu mubona umuntu iyo ari muri iyo myaka agerageza ibintu byinshi. Uyu munsi yabonye aka kazi aha ngaha, ejo akakavamo. Ni ukuvuga ngo uri muri ya etape igoye. Ni naho abantu benshi babera abagabo cyangwa se bakaba abantu badashobotse. Rero muri icyo cyiciro mama yashizemo imbaraga nyinshi, kuko yaratwigishije. Ndashaka kubasangiza muri bimwe yatubwiraga, wenda byo bizatugirira umumaro, bikagira n'umumaro abana bacu. Mukecuru yatubwira kuko kuvuka mu muryango ukenye si ikibazo. Ikibazo ni ugupfa ukenye. Kuvuka mu muryango ukenye si ikibazo, kandi ikibazo ni ugukena, ugakena ubwenge. Rero muri ibyo byose mukecuru yadutoje, adutoza ikintu cyo kwishakira ibisubizo. Yatubwiraga kuko ibisubizo tutagomba kubishakira ku muntu uwo ari we wese, ibisubizo tugomba kubyishakamo. Rero muri ibyo byose turabishimira Imana. Icyiciro cya gatatu navuze ko ari uguhera ku myaka 25 gushitsa kuri 35. Icyo ni cya gihe umuntu aba amaze kuba umugabo. Ni cya gihe muri za nzozi zose wagiraga zo kuzaba umuntu runaka, tuvuge wenda pasiteri, icyo gihe uba ugeze mu rwego rwo kuba umudiyakoni cyangwa se ukaba umwarimu, bitewe n'igihe uba ugezemo. Ni ukuvuga ngo uri muri cya gihe cyo gukabya inzozi wagize gute, wahize ukiri muri ya myaka guhera kuri 15 kugeza kuri 20. Rero mukecuru muri icyo cyiciro yabyitwayemo neza, kubera ko mukecuru yarakoraga, ntitwigeze turara inzara, ntitwigeze tugira icyo twifuza, kuko twabayeho mu buzima. Novuga ko titwasebye nk'abantu b'imfubyi, ahubwo twari dukomeye kurusha benshi wenda banafite n'ababyeyi bose. Icyo gihe mukecuru yabyitwayemo neza. Icyiciro rero mvuga cya kane ni kuva ku myaka 35 kugeza kuri 45. Icyo gihe ni igihe cyo kwicara ukarya ibyo wagezeho. Ni igihe cyo kwicara ugasoroma kuri za mbuto wagize gute, wabibye. Rero mukecuru nabwo yaratambutse icyo cyiciro. Mukecuru yaratambutse icyo cyiciro, yarageze mu gihe cyo kwicara natwe tukagira gute, tukamubeshaho. Rero ni ukuvuga ngo umuntu urengeje imyaka 45 ntaba agifite inzozi zo kuzaba umuperezida ngo azabigereho, ntaba afite inzozi zo kuzaba umucuruzi cyangwa se ngo igire amafaranga ngo namara azabigereho, kuko iyo myaka yo guhiga n'imyaka yo kugira inzozi biba byaramutaye. Rero hari ijambo abantu benshi bakomeje gukoresha bakavuga ngo agiye yihuse. Nibyo ndabyemera, ariko ni ukuvuga ngo arihuse, ariko ibyo akagombye gukora ndahamya n'umutima neza kuko byose yabikoze. Ni ukuvuga ngo kuva ku myaka 45 gushitsa ku 100, ni ukuvuga ngo iyo yindi isigaye iba ari nka bonasi. Buri muntu wese abarindiriye umunsi wo kugira gute, uwo guhamagabwa ngo agire gute, ngo azamuke. Rero mukecuru nta kindi kintu twari tumutegerejemo gihambaye cyane, usibye ko
turababaye kubera kuko taranze ngo natwe tugire gute tumubesheho. Rero ndangiza ndashima Imana kuko abantu bose baje kudufata mu mugongo, bose ndabashimira Imana, abantu bose batanze umwanya wabo baza kudufata ku mugongo, uhereye kuri famiye yacu ya Gihusi, abagunga bose n'abanyabyinshi kwa babahire n'abandi bose, naho kwa ba Muyomba wa ba mama bose ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Ikindi kintu cyongeyeho shaka gushima, shimiye Imana kuko mama agiye ari umukristo, mama agiye mu ijuru. Impamvu ntarize cyane, nararize umunsi wa mbere, ariko hari ijambo hari ijambo nari ntarumva. Hari ijambo bambwiye, barambwira ngo mukecuru yarataramye kuwa kane, ngo mu rusengero rwo kuri Asambure Imana inyura mu bantu, ngo baravuga ngo kuwa gatanu hari umugeni uzataha. Imana binyemeza kuko mama yagize gute, yagiye mu ijuru. Ibyo ngibyo byarankomeje, birankomeza cyane, bimpa imbaraga, ari nayo mpamvu nakomeye, ntakomeje kurira kuko namenye kuko mukecuru nidukora neza tuzamusanga mu ijuru. Ikindi kintu cya nyuma nshimiye Imana, nshimiye Imana kuko mukecuru apfuye nta deni asize mu bantu ngo tuzagorwe turyishura. Ndatekereza kuko mukecuru yaransezeye, ijambo yambwiye kuko nta deni, kuko nagerageje no kumubaza ati se cya kimina tubamo hari deni wowe ufite utishuye. Mukecuru arambwira ngo nta deni ry'umuntu afite habe n'icumi. Rero ibyo ngibyo ndabishimira Imana, n'abashimira mwese kubwo kudufasha no kudufata mu mugongo. Imana ibahe umugisha. Ntabwo nabura icyo kuvuga kuri uyu munsi. Ngiye mu bitekerezo byanjye ni nk'ahari iminsi ibiri. Ndibuka ku munsi wa papa ntabwo nabaye mu kiriyo, none n'icya mukecuru byanjyanye kure, ariko ndabivuga kabisa. Ndashima Imana ko tugeze kuri uyu munsi uwo mukecuru kumwerekeza. Njye nari ntarabyemera, babimbwiye kwa gatanu numva sinzi aho ngiye, ndabikurura ndavuga ngo nari ngiye kugera ku byiza. Urukundo rwe yageza buri munsi mu rugo kunsura, akambaza uko nabyutse, atugate se mutacyafite ibyo kurya, mumeze mute? Ndakubwiye ngo ari umubyeyi udasanzwe. Njye na mbo twamenyanye n'umwaka, ariko muri uwo mwaka ntabwo twakusanyije nk'umubyeyi. Njyewe nageze mu muryango maze gushaka, papa aragenda, nibwira yuko wenda ubuzima buzahinduka, ariko sinigeze mbipfuye. Mukecuru yarambwiye ngo ni njyewe usigaye nzakurera, kandi ubu sinigeze mbipfuye. Umugabo yambereye data, mama nawe ambera byose, ariko kuri uyu munsi kuvuga ngo aragiye njyewe byankomereye, sinzi uko nabivuga. Ariko Imana yo mu ijuru ikiza kintera imbaraga nuko agiye mu ijuru, kubera ko hari igihe nicaye ndabitekereza, noneho ndabatese kwa Mana we niko wabibonye. Naringiye twari kugiye ibyo ntakoreye data, wenda mukecuru we nari kuzabimukorera. Nta kintu nigeze mubonaho. Imana yo mu ijuru izamugirire neza, sinzi uko nabivuga. Icyo namwifuriza gusa, nzambaza abapasiteri ati se nitugera mu ijuru tuzababona? Niba tuzababona tuzamenyane tubabwire. Ariko icyo nshimaho Imana nuko size turi abantu bakuru. Ikimbabaje ni kimwe ndakizi, ariko Imana yo mu ijuru irakizi. Imana izadukomeza, Imana izabana natwe. Imana nzi neza yuko itazatwibagirwa, uko izigendera abandi ntabwo izadusiga be n'umunsi n'umwe. Ikindi ndashimira abantu bose badufashe mu mugongo. Hari igihe umuntu azayibwira ngo ntabwo azwi cyangwa se isi yamukuyeho, ariko ndabashimira mwese mwaje kudufata mu mugongo, ari abo mu makanisa dusengeramo, ari abaturanyi, ari aho tuvuka. Imana yo mu ijuru izabagirire neza. Turadukomeza nyine, murabona ko dukomeye, namwe mukomere. Ikishimishije nuko yagiye mu ijuru. Ahari yaza kuba umupagani twari kuba tunezerewe, ariko twaririmbye ijambo ry'Imana rivuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sizakena. Rero niryo rizarinkomeza, nzavuga ngo hari ibyiringiro yuko tuzababona.
rero niba tuzabona mu ijuru tukamenyana tukibuka amakuru yose tukababwira, ariko Imana ishimwe yuko tugeze kuri uyu munsi yo kumusezera, kandi mwakoze, Imana yo mu ijuru izabagire neza. Murakoze. rero uyu mubyeyi bari dufite amagambo menshi yo kugira ngo tumuvugeho, kuko yari umuntu munini kandi yari umuntu umaze gukuraho, urumva yari afite imirimo myinshi. Ariko rero kubera umwanya n'amasaha n'abantu bari buvuge, turavuga make ashoboka kuko ifite umwanya umeze. Rero ndashima cyane kubera ko mbaye kuri uyu munsi mukuru wiwe wo kumuherekeza. Si twagize amahirwe yo guherekeza umutware we arangiza, yaguye kure, biratubabaza, ntitwamuherekeza. Twagira umunsi mukuru ungana gutya, biratubabaza cyane. Ariko kuba tumukoreye umunsi umeze utya mukuru, abantu bangana gutya bakaba bateranye kubwo kumuherekeza, dushimemo Imana, Imana ishimwe. Ubundi kandi uyu mubyeyi nashatse gutekereza ibintu byinshi mpereye kure, ariko nagerageje kubihina, kuko uyu mubyeyi ni intwari mu rugo rwa data, yari imfura kandi yari imfura kabiri, niyo wari mukuru mwacu, ubundi kandi akaba imfura mu bikorwa byose byo mu muryango cyangwa se zo mwacu mwamuzehe, kuko yapfushije umutware nyine. Hari ikintu cyari kiriho icyo gihe cyo kuvuga ngo umuntu napfusha umutware we ahita agenda siga abantu, ariko iwe yaratwicaje, twari tukiri bato ariko twari tubibona tunabyumva. Yaratwicaje na muzehe aratubwira ngo sinshobora kuzasiga bano bana, nzabarera kugeza mbakujije. Twari twihebye cyane kuko yadusize habi umugabo we, ariko atsimbura ibyo bintu byose byari bituriho, nibyo twatekerezaga, arabirangiza, arera abana, naje arandera muri abo bana, naje nari uwe kuko yarandeze arananshingira. Ni ukuvuga ngo yari umuntu udukunda cyane mu muryango, tubasha kuvuga ibyiwe ni birebire. Yakundaga mama, agakunda muzehe, agakunda baramube bose, yagera kuri jewe akarenzaho, kuko yankundaga bikabije. Abantu ntibaza bajana, ariko kuri uyu munsi ntabwo napfushije mukuru wanje, ariko nari nzi ko ibyo bintu sinari nkibyibuka kuko mukuru wanje atakibaho. Uyu yari yarambereye data, ambera mama, ambera mukuru wanje. Niyo mpamvu yari afite imirimo y'ubutwari bwinshi, umuntu warangwaga n'urukundo rwinshi, akagira n'ubuntu bwinshi. Yewe nza muri iki gihugu niwe naje nsanga, kandi aramfasha bishoboka. Murabona biragoye muri iki gihugu, ariko yagerageje kutubumba. Ukuvuga ngo twebwe kwa uyu munsi twari dufite ingo zitatu, ariko ntitwazibara ko ari zitatu, wari urugo rumwe, kuko ikintu cyacu cyose cyakorerwaga hamwe. Urumva ubutwari yari afite bwo kubumba ingo zitatu akazigira rumwe. Yari umuntu ukomeye, kandi ubundi yari umukristo. Jewe ni wantoje gusenga cyangwa se kuja mu rusengero. Data yari umuntu usenga, abenshi barabizi, ariko data ntigeze
anigisha gusenga. Ariko uyu mubyeyi yaranicazaga kuko niwe wanderaga, akatwicaza n'abana, akatubwira ngo muzamwegera urusengero musenge. Tumaze kugera hano muri Kenya, imirimo iragora, abana be bagashaka nko kutaboneka mu minsi yo gusenga. Akambwira ngo bicaza mbabwire umunsi baruhutse, umunsi wa kane niwo munsi twagiraga igitaramo mu rusengero rwanjye. Nzambicaza baje hariya bumve nabo basenge kuko nizo zingirakamaro. Murumva yari umukristo kandi gatugenderaga inama zo gusenga. Tunizera neza nuko yagiye mu ijuru. Ikindi kandi ndakomeye kandi cyane, nubwo yasize adusigize muri iki gihugu kandi kimeze gutya, ariko birankomeje kuko iyo ntaja kuba kuri uyu munsi wiwe nenda zari kuntera impungenge cyane, ariko kuba nawubayemo kandi muri bakuru banje nije wari nkamuto, ariko nije wabashe kumuherekeza. Ndabishimiyemo Imana ishimwe. Ubundi kandi kinteye gukomera nuko adusigiye abagabo bakomeye. Rimwe na rimwe Kagame ni umuhungu wanje, ariko nzamufata nkamurumuna wanje kuko imirimo akora n'imirimo agerageza kumbwira ntabwo ari umwana, ni umuntu w'umugabo ukora imirimo y'abagabo. Kandi kinteye gukomera nuko turi kumwe tuzafatikanya mu mirimo yose ishoboka ijanye n'urugo. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo nibakomere, bahungu banje, barumuna banje, mukomere. Turi kumwe. Kagame niwe twari turangiza gushingira, hasigaye babiri nabo tuzabashingira. Kandi ntabwo dufite n'umuryango ukomeye cyane, nta mpungenge. Abana basigaye ni abagabo, bazakomeza kubaho neza. Ubundi kandi ngira ngo ndangize nshimira abantu bose kubwo kuza kuduhumuriza se cyangwa kudufata ku mugongo, kuko abantu bari hano ni benshi cyane. Ndabashimira aho mwagiye muturuka mu turere dutandukanye, ngo Imana ibahe umugisha. Ikindi kandi ndashimira itorero ryacu rya Ensemble. Umwaka wo hirya mu kwezi kuri nkuku kandi kwa kabiri nibwo narindi hano naherekeje umwana wanje, kandi umunsi mukuru we twari turaha twamuherekeje. Itorero riradukunda cyane, riradukunda, ryatwitayeho, yaradufashije mu ijambo, mu bikorwa byose bijanye n'urubanza rw'ikiriyo baradufashije. Ubundi kandi bongeye kudufasha kuri uyu munsi. Abayobozi bacu b'itorero, abakristo ba Ensemble, ndabashimira cyane, kandi Imana ikomeze kubaha umugisha kandi bahe imbaraga nyinshi zo kugira ngo muzamufasha abantu bahuye n'ikibazo nk'iki. Ikindi nongera shimira umuryango wacu mugari wa Mugunga, ndabashimira cyane. Baza bitanga mu bintu byose, ni ukuvuga ngo ibintu iyo bibaye uku baritanga, bagakora iyo bwakabaga kugira ngo ibintu bitungane. Murabona aha hantu biba bigoye, ariko baragerageje ibintu bikaba bisoza neza. Umuryango wa Mugunga wose ndabashimira, abasore, abamama, abagabo bakuru n'abayobozi bawurimo ndabashimira. Yesu abahe umugisha. Ubundi kandi ndangiza ndashimira umuryango wa Restaurant, ugwiriyemo
abahungu bato cyangwa se abasore bato, ariko iyo tugize urubanza ntibaza babamo bato, bazaba abagabo. Ni ukuvuga ngo umuryango wacu wa restaurant ndabashimira cyane, mwaritanze mu rubanza uko byari bimeze kose, mwarahagurutse abamama abagabo, ndabashimira. Mundi kubw'umwihariko ndashimira Grand Frère Pasteur Kinyamaboko, ni umuntu ukunda umuryango cyane wacu kandi agakunda kutwitaho no kutugandukira. Ndamushimira cyane kuko aza akora imirimo y'ubutwari, azagerageza kutwegeranya. Yesu amuha umugisha kuko aza akora uko kumva. Asigaye uyu mubyeyi mwifurije iruhuko ridashira. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ndashima Imana itugejeje kuri uyu munsi mukuru w'umubyeyi wacu, kuko ariko Imana yabibonye, nicyo gituma tuvuga ngo Imana ishimwe. Icya mbere ndashima abantu bose bitanze bakagera aha hantu bakareka utuzi twabo ku bwacu. Murabona turi bato, ariko kubwo Imana izibashoboza mukabona yuko mukwiriye kureba buri wese ari umukuru ari umuto. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ubundi nshimira urusengero rwacu. Je hano muri Kenya mpamaze imyaka 2. Muri iyo myaka 2 iri rya kabiri nza gushingura. Rero narabitekereje, varuguru nageze mu Bugande ariho ngiye gutura, ariko mpageze kumva yuko ntahakunze, umutima waje ukambwira kuja muri Kenya kuko ariho uyu mubyeyi yari ari. Je mu bindi nyine ibisanzwe yari mukeba wanje, ariko ntabwo n'izina rya mukeba wanje nari mwitaba. Yari mama kandi yari mabo, kuko murazi ba mukeba bagirana urugambo rwinshi, bagashotorana, bakavugana menshi mabi, ariko twebwe suko twari tubayeho, kandi Imana yo mu ijuru niyo mudima. Je uko nabifataga nabifata nka mama ndetse kana nka mabo, kuko na nyoko uko hari igihe mukambwira wita mugashwana, ariko ntawuzi ushwana na nyina. Jewe nari mufashe nka mama, uko niko byari bimeze. Nashakiwe mu wiwe, turabana, twabanye iminsi 3 myinshi, dutandukana yimuka aza mu Rwanda. Icyo gihe nabwo kuvuga ngo dusigare ntabwo twari duhari, ariko ntabwo twari gusigara. Rero turatura, bigeze aho natwe turimuka turamusanga. Twageze mu Bugande twahamaze umwaka, uraza kugera hano. Rero ibyo byose mbikuruye, ndavuga ngo wari umugambi w'Imana wo kuvuga ngo tuzaze kumushingura, kuko niwe mubyeyi wacu. Iyo aje gupfa turi kure, wenda no mu Bugande twari kubona inzira, na ruguru twari kubona inzira, ariko kuko Imana yabishatse kuko tugomba kuba kuri uyu munsi wiwe, bikurikiranye n'ibyiza yadukoreye, bikurikiranye n'umubano twabanye, turaza kugera aha ngaha. Rero nitwe tubashije kuba ku munsi we mukuru, kandi ari twebwe batoya. Ikindi cyongeyeho, ndashima yuko Imana dusigiye abana bafite ubwenge kandi bakuze, n'abagabo pe ndabihamya. Mama wabo kubera umutima mwiza yagiraga ni neza, n'abana be baradukunda kuko mama wabo yadukundaga. Baradukunda kwabo kose, kandi baradukunda n'umutima wabo wose, bitari by'uburyarya n'uruhinja. Ariko nane navuze ngo bareke tuvuge ijambo ry'iwe ryose turikore, ariko nyine ntizashobotse kubera abayobozi ariko babibonye. Rero uyu mubyeyi imirimo ye twoyivuga ngo tuyimare,
uje kugenda ntasa n'abandi wenda natwe nitugera igihe cyo kuzamuka tuja mu ijuru tuzahindurwa nkabo. Yaragira ubutware budasanzwe, yankundaga kandi nta nubwo naje yamfataga nka mukeba we nari umukazana we. Nije mukazana we wa mbere, uriya n'uwa kabiri. Ubwo niko byari bimeze. Nkimusanga narashitse akaza nigisha uko nzubaka, tugatarama ijoro rikagera hagati, ambwira ubuzima yaciyemo, ambwira uko yapfakaye, ambwira ibintu byose. Rimwe yatangira kubimbwira akabeje urira, yagera akambwira ngo nikomere, akambwira ati iyo uje gusanga muramu wawe agihaba yo gutetesheje, ariko ntibzashobotse. Ariko nawe antetesha cyo kimwe nuko yofashe ambera umuvyeyi mu mpande zombi, akanyembira uko nzubaka, akambwira uko nzobana n'umugabo, akankundira abana bidasanzwe. Uyu mwana waje ni mubi we yabana, yaramureze akagenda akamara icyumweru tukamubona kandi tuturanye, akamara ukwezi ari yaba akagera mwacu nk'umushitsi agasohoka akagenda. Hari igihe bagendaga bose bakaja kurara mu kandi nkumva kuko umutima wanje witse, nkumva nta n'ikibazo na kimwe, akurya nyine uzugenda uzi kuko wasugiye nyoko abana. Rero kuri uyu munsi Imana ntiyabishatse kuko tuzobana, bariko tuzana n'abandi twibwira ngo niwe uzaturerera. Hariho n'abandi batarabona abana babo, ariko Imana yo mu ijuru izabarera dufatikanyije twebwe twese. Aho yo murereye naje ndahari nzamurerera, nubwo tuvungana tubaye tubyara ariko tuzafatikanya hamwe n'Imana. Kandi uko urugo rwacu rwari rumeze tuzakomeza turubumbabumbe hamwe n'Imana yo mu ijuru izabidufashamo. Rero uyu munsi ni umunsi udasanzwe mu mitima yacu, ariko twakomeye kubwo amagambo abantu batubwiye, abakozi baradusengeye batubwiye ijambo ry'Imana, tubona kuko dukwiriye gukomera. Rero soza ndashima abantu bose bageze aha, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ubundi nsaba abapasiteri kugira ngo badusengere, kuko nitwe dusigaye bakuru, badusengere Imana yo mu ijuru duha imbaraga n'ubwenge bwo kurera abana bana, kuko tudashobojwe n'Imana ubwacu abantu n'abantu ahari twonanira. Ariko Imana iduheza imbaraga kandi duheza ubwenge kugira ngo tuzabarere, ntiyakazavukeho ijambo ribi, ntiyakazavukeho havukeho ijambo risohoka mwacu ngo rije hirya. Rero Imana yo mu ijuru tumwifurije iruhuko ridashira. Ngira ibyiringiro, ariko ataza ku ijambo ry'Imana mba narapfuye. Yankora ku mutima, nibutse ibindi byatambutse. Hariho abandi bavukana bagumye gutambuka, abaranyibukije nabangira igisebe kandi ku mutima uraba. Ariko nyuma yaho ngo bavuga ijambo ry'Imana, nama numva ndakomeye. Natekereza ukuntu yari umupfakazi asize abana, kama numva byankomeranye cyane. Kandi natekereza yuko abandi basengereza banje bahari nabo badahari, aba nabo ni basengereza banje bari hano. Ariko nyine hari abandi basaze biwe bahaririye hakurya tutari kumwe, ari je nyine uri hano, nje umuherezi mwacu, ise niwe musaza wacu niwe mfura ya data. Twavutse mwacu twari gatanu, ariko nyine n'abana bacu abandi basengereza banje bose ndabashimiye ko bamfashe mu mugongo, baraza baradutabara. Ariko twari twacitse intege, turababara cyane, ariko twibuka yuko ibyiringiro bihari kandi abantu b'Imana babivuze. Nambara kuko Nyamahombe yari umugeni, kandi Nyamahombe yari intwari, yari umwana w'umunyabwenge, yari umwana w'itekerezo, yari umwana mwiza. Tukaganira nk'umubyeyi, kandi ntiyagiraga urugamba nk'abandi bagore. Abandi bagore bicara urugamba, ariko Nyamahombe nta bintu yagiraga by'urugambo cyane. Haba nabuke ntabyo nari namumvaho. Ni ukuri habaye kuri posho ryari ryatambutse simbarambere, aza kunsura aransezera kuko yari abizi nyine ari umugeni uhayitaha. Ariko ngo bavuga ukuntu ngo bagiye gusenga ngo Imana irababwira ngo hari umugeni ugiye gutaha ngo kwa gatanu. Nabavuga ngo uriya mwana yari umugeni, kiwotera imbuto yamaze kwitera, ureke kwisarura, iborere mu gihuru wayi kwisarura. Atasha ari umugeni kabisa, nta ruhu dufite yuko agiye mu ijuru. Ni ukuri ndashimye kuko mwaje kudufata mu mugongo, kuko twari twiheze turihebura. Ariko nabambora abantu bangana gutya ngo ibirori bya Nyamahombe nanezerwa, basengereza abaje mbona baranyuzuye, kandi mu mutima w'impe ntekereza
kuko ujya muri inzu ari gusa kandi nshaka kwiyebesha umuntu amazi ariko ngo umuntu agatumbira mu ijuru ndavuga ndetse ko y'abana badahari ndagira gute ariko ngo mbone baranserutse mbona ngaho baraje mbona yaraje numva nguwe neza numva ndishimye cyane numva ndahumuritse ni ukuri nanezerewe cyane ko umusengenzi wanjye yagiye mu ijuru kandi yagiriwe ibirori bingana gutya kanshimiye n'abagunga muri abana beza mwaturera umwana w'umupfakazi afakara n'umwana w'uruhinja ariko murihangana arakura nawe umuntu muzima none dore nyine yarashingiye muri abana beza ndabashimiye ibyo mwadutungiye umwana muri abana beza kandi bacu kugira bivuze ni heza abanyabyinshi ni beza nubwo yabishe muzamugaruka umva ko yashaka hagaruka uriya ni umusengereza wiwe yaseye kuzana n'uriya wundi uvuye gushima iwacu ni heza cyane muzamugaruka ni ukuri n'abana beza ndabashimiye kuko mwaje ibirori tukaba tubirangije neza tukaba nifurije uriya mwana iruhukiro ryiza imana imwakire neza ngaho ndashimiye kuzo mwakoze imana ibahezagirisha amen. turashima imana kuko duhagaze ku munsi mukuru wa Nyamahombo uyu munsi wa none ntibyoroshe yari mwishwa wacu wadukundaga natwe twakundaga cyane ariko imana n'ijuru yashimye ko uyu munsi tuba duhagaze hano tumuherekeza mu by'ukuri dutangira amagambo ya ijambo ryacu ndagira ngo mbwire umuryango wa Mugunga wabuze intwaro nka Nyamahombe mukomere yari intwari abantu umuntu wese wabashije kugira amahirwe akabasha kuganira na Nyamahombe yumvise ubutwari bwe yaramuzi rero mukomere kubura intwari nkiriya mukomere hari umunsi muzamusanga rero nkaba nyirarume ubu abo bose muramubona bahagaze hano ni babyara biwe nta ba nyirarume twese turi babyara biwe ba nyirarume ntibabashe kuboneka kubera intege nkeya z'umubiri ariko mu izina ryabo tubahagarariye turavuze ngo mukomere ndongera mbwira abahiri abanyabyinshi mu by'ukuri igihe twabonaga Nyamahombe twabonaga Mushega igihe cyose twabonaga Nyamahombe twabonaga Mushega ariko uyu munsi wa none Mushega Nyamahombe yadusigiye reka nsaba umwana haguruke mu by'ukuri ukomeye igihe cyose tukubona tubona Nyamahombe icara hasi rero ni ijambo rya nyirarume turagira ngo tubabwire mwebwe mwese mwakoze mwabashe guherekeza Nyamahombe tubashimire twongere tubwire Kagame uri umugabo ndagira ngo urabizi mu by'ukuri byaranshimishije ntabaye ngezeyo nasanze bakomeye ndumva natwe turakomeye ariko mukomere ndagira ngo mbabwire ngo uyu munsi wa none nubwo Nyamahombe yadusize ariko turahari tuzoba hafi nk'umuryango ba nyirarume tuzobasura nk'abasura Nyamahombe tuzofatikanya mu bibazo byose ndabizi abantu benshi bakunda kwihererana ibibazo ariko ibibazo byose uzovuge uzibukira ijambo tuba tuvuga uyu munsi wa none uzotubwire tuzahabana namwe tuzafatikanya namwe tuzobareba kuko twakamurebaga nka mwishwa wacu ariko uyu munsi wa none ni mwebwe tuzatubona nkawe rero turabashimiye hari ikindi ucambabaje nyuma mubona tubabaye umunsi wa none Nyamahombe afite basaza biwe akagombye kuba bamwerekeje ariko ntibyakunze ariko imana y'ijuru twaraganiriye nabo barabona ngo nkomeze abana mukomere bityo Nyamahombe tuzamusanga rero tubwira imiryango yose yateraniye hano ngo mwihangane mukomere Nyamahombe aho yagiye turahazi kuko ari beza kurusha hano turi twari mu bibazo ikintu cyashimishije nuko yasize ashingiye Kagame twageze tuje inama tukareba n'abana tukavugana tukaje inama ariko umunsi wamwe ngo rero ushinga Nyamahombe Kagame byarashimishije cyane uyu munsi wa none naho wari umuteguro w'Imana kugira ngo asige kubaki rero kuba Nyamahombe agiye uyu munsi wa none akaba asize umugabo mu rugo rwiwe shimira Imana ikindi tumwifurije umuzuko wabera kandi tuzamusanga Imana mu ijuru ibakomeze mwebwe mwese murakoze yo guherekeza umuvandimwe abangana gutya rimwe na rimwe tuba tubura icyo tuvuga kubera kuko iyo umuntu agiye
akagenda abantu benshi bamukunze, akagenda abantu benshi batabitekerezaga, ariko ntawe uzi ugenda umunsi wiwe utaragera. Uyu wari umunsi wiwe. Ya mahombi twabanye igihe gihagije kugihuha, yakoze ubutwari buhagije, yareze umuryango wiwe, yakoze ibintu bikomeye, turabizirikana ku mutima. Basize aba bana babaye abagabo, yabaye intwari mu rugo rwa sebukwe, ndetse natwe mu muhana turabibona, turabizirikana. Kuba rero uyu munsi agiye, twese nicyo kiraro tuzambukamo, sibye ko tugenda duhanahana iminsi. Tukaba dushimiye abantu bose bangana gutya baje kugira ngo tumuherekeze, dukomeza abana basigaye, dukomeza n'abavandimwe b'abanyakarere ka Gatanga. Mwihangane mukomere, twese twizera tuzamubona, tukaba tumwifurije umuzuko wabera. Ile yeye ulikuwa unasema muongee na Kiswahili pia nisikie, hata ukiniuliza nyumbani ule ulienda uliambiwa nini? Sisikii, niambie mimi sikusikia chochote walisema. Asante. Kwa hivyo huyo mama alikuwa jirani yangu, alikuwa kama dada yangu, tumekaa vizuri na watoto wake na wangu, hajawahi kosana. Akasema wacha tukuje tumpe kwa heri ya mwisho. Asanteni, yangu ni madogo. Mimi naitwa Baba Kare, najua watu wengi wananijua hapa. Wangu kutokea hapo kwa barabara hadi yangu Mia. Hata siwezi kaongea juu ya mama, juu tulikuwa tunaongea na yeye. Alikuwa rafiki yangu yule wa ndani kabisa. Sasa anasema tu apoe ndio kwa kuweka mahali kama peponi. Ambarikiwe. Alikuwa jirani yangu. Akina Kagame hao wote tumekaa na yeye kama miaka 3 hivi. Kwa hivyo ni mtu ninajua kabisa, hata nimeona kama mimi ninamwelewa. Mimi naitwa David Mwangi. Penye anakaa ni hiyo ploti ya sister yangu. Asante. Mama Kagame ari umuturanyi wanjye. Bamenyanye hano muri Kenya, duhurira mu gipango kimwe, ariko mbere umuturanyi mwiza. Mukuri yari nka murumuna wanje, twanagendanaga bose bakavuga ngo ni murumuna wanje. Abana be bari inshuti n'abana banje, ni ukuri byinshi cyane twakuranye na Mama Kagame kandi tubana neza. Icyo nshimira Imana nuko arangije Kagame yarubatse. None nkaba nsaba abana be, ari kuvuga amagambo menshi ariko kubera umwanya reka nihute. None abana biwe bazakomeza babe inshuti yacu, dusabane kuko byari bisanzwe. Imana ibahereje mukomere kandi mwihangane. Bayagiye dufite ibyiringiro kuko tuzamusanga. Rero reka nanone dushimira abantu bose, abatangiye bakomeje gushimira abantu, nanone nukomeza gushimira abantu nanone rwa bakoze. Tukimara kumva inkuru abantu bose baradutabaye, wenda abantu ndatekereza atazi bonye, reka tuvuge ngo umuntu wese wowe warahamagaye kuri telefone, wabaye hariya wese kuva kire guko kibaye bagiye mu mirimo, wabaye hariya kugeza uyu munsi. Reka rero tuvuge ngo Imana yo mu ijuru itazibasha gukerana ibizagera umurimo wese umuntu yakoze. Turashimira rero itorero cyane niryo zafata umukingi muri guhumuriza igikorwa nk'iki maze kuba hafi y'umuryango bakaduhuza amagambo y'Imana. Itorero turavuze ngo Imana muzibagire neza. Abasumba bose bari hano, dore kuri ba bishop tubona na Reverend Pastor bose babashe kumva amakuru gaza kuza kuduhumuriza. Turavuze ngo Imana yo mu ijuru ibashe kubagirira neza kandi zamukomeza kuko uyu ni umurimo mwahamagaye. Imana muzibagire neza. Dushimire kwa Mugunga nanone bakoze ibintu byinshi, kandi babashimira bakoze ibintu bitandukanye ku buryo bwo gufasha n'umwanya wabo batanze. Imana yo mu ijuru ikomeza kubagirira neza. Dushimiye abantu bose bari hano n'abatari hano, hari abakoze ku buryo bw'amafaranga, abo baradufashije kureba ngo kino gikorwa gende neza. Kuko twakoresha amafaranga menshi, ariko
cyabasha kugenda neza cyose hakozwe n'abantu turabashimiye mwese Imana yo mu ijuru mugire neza adushimira noneho abanyagihugu mwatubwirire mwagize neza ko babasha kuza kubana natwe cyane kugira amagambo make ni ukuvuga ko yasubizaga icyo bamubajije twari tubanye neza hafi imyaka ine ngira ngo imyaka ine irenga yaje rero tugitangira tugize imyaka 5 twabanye neza nta kibazo na kimwe mu itorero yakoraga n'umukristo akaba umupfakazi ariko ukabona afite commitment y'akazi urusengero akitabira uko ashoboye mu buryo bw'itorero vrema n'umukristo duhamya nta kibazo na kimwe dushimiye uyu mwanya n'iki gikorwa dushimira abantu bose batwitabye kuri uyu mwanya wari umwanya ugoye wo kugira ngo duhumurizanye twebwe twese kandi turashimira umuryango wa Mugunga wa Bugufi famiye Gihusi ndetse na famiye ngari yose abantu bose bagize icyo bakora kugira ngo duhekeze umubyeyi wacu bagize neza Imana ibaho umugisha turashimira abantu b'abanyetorero aho uyu mubyeyi yasengeraga nabo turabashimiye turashimira cyane cyane abantu bacu bari hanze bayobowe n'umusaza Benjamin n'abari mu Rwanda nanone bayoboye Pastor Yohana bose turabashimira kugira ngo bumve ishimwe ryacu twabivuga mu buryo butoya cyangwa se bugufi ariko kandi bumve kuko rwose tubashimiye turashimira umuryango wa Mugunga wose ku bumwe batugaragarije igikorwa bakoze n'indashikirwa ariko kandi turabishimiye turashimira aba bavandimwe bahagaze aha twafatikanyije muri byinshi n'abantu bose bari hirya no hino bagize icyo bakora kubwo gushingura umubyeyi wacu Imana ibaho umugisha rero turashimira n'abantu bose badutabaye ku bumwe kugira ngo Imana ikomeze kubagirira neza murakoze no gukomeza kwihangana muri rusange